attention TV as mo bi akwa ba e de baso nsem you can go e social media so ana me be so ho ene Obofour Andy na wo se opesika e de free obreve no Obofour so reven Obofour wa use number na wontia ne kamo ene o de nsem ba ko mi be chop wontia wo chi ma chese is any de wa bre ai wo get atata bre say no de fa oka fa osika na mo so me fa me nkwa o de nsem bre na to ja yenko de nkuti emba onse odi boni ni die masa nipa no na wutwa so a aya na mpempim hu ni se efe enti na metwa so otowa na Osofo panyi bi afro se kwadwo me limu da abeye okasa ne se na tie metibi kwa na me yam hyehyeme na Osofo so kura anyesa metibia na me yam hyehyeme na ma mesere wa adaruma eburu ka wanu tu me swan na otumifo so serem yada Adom Andy ka wanu tum me se papa matenya hwe one Odifo baby afro as me kase free Santa Maria onim baby kro wo no sorry pictures in the videos no they send you sorry kase and then sorry man o pachew mesere wa Adom German nka o ne betu sika wiase mesere wo chese mpanyimfo betwa police deputy police commander dia me pese me din betu dwa no afro scratch ma hwe o sa me po se me ba no mesere me do ja kasa what jai kasamame ti on personalities never na fi na doso afi Osofo papa ne frawuru ade no na mka ne bi yesu no ebiri ya mewim on anje afi na course ne doso na Osofo papa ne frawuru ade no omuso course no so on baby ti se unya course no empanyimfo course o de fa ne se wa wutie me ana wa wo hwe me oto no unya call na Odifo kase papa panyini aneni afi nanimu odu awurade nsa wono so Odifo kase papa Adom Kyei Agya ofre ose kwadwo meso ye frɛ me kwadwo me do jai kasa so obejai ambacho o de be realistic the catch me say there some na can logic you understand into course ne ba na course ne ba na me papa me body dia na mama me mo so kaish abom dia na mama me so Apostle Doctor rose to the power 29. Doctor Tvgh Bempah no afraid me mpa de wo ye no misi twaso nkasa biem. What voice we na ebema ohome akosoro na waje so say daddy mpacho mate me nkasa biem. Tie mi say o ma bia me free ba no. Oto asofo mpanyimfo o ma me pese me bobidin. O mu nyina timi kase papa no ye nyina wa muye oni ye nyansem. Esu twaso ande utwaso nya hwe. Mambo bobidi bi ti se me papa titibrem Kennedy o se kwadwo jaja bibia man nka twaso na faso bia no so twaso andi twaso na nka me da so o camp ho de a enke ma ho kama no to mu kra che kire se enke minim dia be me ayew amo akon no atum ampa so tama no o camp ho no ye the peacemaker na wo nam se ontimi ni pa bia na ntin engosi nti no peacemaker ne ba wo mpe opa konkonsanfo opo mo mu chantro oh, obi wa yo hene yes one o man hene bi mi monidi wa o yo man hene papa panyina ni afi o se krache no wo ba me o man hene anse go di ni birthday nche krache no wo ba me eso mesrew eburu mesrew kanon konya kase ma meso me kanon konya kase kan tam se na no wada Adom mpacho me nkasa biem timi nsem no na no na me nkasa biem no amatie mpanyimfo wo nyina kukudam emumma mamefo efre omo peme se ma omo peme se nuaba ma mpokro ma omo peme ne ma twempena omo nyina bi ka ho o ma menkan fro enti course no bas e basa personalities o papa bi waye NPP ni o UK CCA o UK also communist bi office na minister na hwe me video no say we video there o de that do there no oh eduro wi na ye ni nkan nya social media na so na enam na this boy akokoduro ni akoma ekwa na o de kasa no I want to talk to him and a mine no MPP panyin no ye regional oh me the brofo no kwa na eme we regional chairman one of the regional chairman and no connect me ma some minister na kotomo na office no so frame and mo ni me din come conference call tunya sa personalities we so mu kasa ho say ye pa o che ja kasa
e ya ukran ka obejai o. Let's just be realistic. E ya ukran ka obejai because I say one for boni ani die. E na se be so se be buru, se be akodonto. Panyina we wura mu no, sa panyina na bi na wo fie. Ene panyina wo abusuam no, sa panyin kwa na bi na wo abusuam. O de okra poma wo fie no, sa so no okra poma bi wo mfie. Usumi ye na e mu no che me ada so ma wadwen. Me de na ai dada, ai fi pa na so still. Eno so mama dwen. What must here? But that's it. Me free, me free. Me free, me free. Me free, me free pa. Until any pepper me nyame no. Me free, me free. Na de di machi no so so. But tie personalities we mo agya kasa because omo na awurade nsa won so sara no won so. Omo ye awurade adwuma no omo ye niye. No makura bia ma mo nche meka say omo ne omo ya azan aye tricks da. Akura no proof. When the poor no more tricks in the that's what I say. Oh, man, ready to bring the proof. Those times you near my TV so that into those videos no, we kept it and our brother we have kept it. Sabe sim me the brother them can me tiam me school man go bio. Te me ka brother me tiam okay with it. Oh, I want to say now what to talk ni later breme. Now be chere ma de o me fie. Tutu mebe no. Sa won tutu mebe. Sa on gra no omunim atare amposhe no. Dressing bo omunim dressing na. Omushi atare na omofo pepe ho no. Sa ntwamoa no. You got to tell them they should keep shout on me. You understand? They got to keep shout about me. I will get what I'm saying. Sa ncha obetro bobo akutia bedutwa me mpo bebo makutia. Sa nkwase akutia no matera ho. Don't think I'm afraid of you or what? Sure. Kasa bi na committee muntia. Kasa bi na wura mitiri muntia o chaman. Eso no kra me se me be boneka. Mo so me na so wi. Me be se me TV program ase. Boneka live. To stop that akutia no wina wasore dem ne. Wo be gina wo TV kankan ba akopɛ ne so a. Na ke kan kwase asem no. Jasa wo akutia no kra froko no a. Froko to ba bi. Na wo suma wo nkra we. Osuma wo nkra we mo. Nkra totofie wa we mo. Say onimanyamfo be pa na tena TV so say we Osofo. Tell me one single one. Just tell me one. Just single one. Say onimanyamfo I was we Osofo. Wo dey asomom no mo samra biem. Call them me o mo call them me o mo nya meseso me bia me nam sisi no. O mo nya meseso me firo ma mesoma wo mu. Akora be ya. Kofina na say do otonyumi. Na osoma nkro so mebo me makutia. Esa na akwa say oni osikani twempra. Ana no obi a woni unche twempra. No when you be an suni mfaso abɔ ne paase mini ho ndihwe krache ne so mame no when you twafuo jimifuo bi an suni mfaso ebi ti setiwa a wo ntafo wo yam kom wafuna toro na wo agye me ho pa on fon sa no ba fon ba tantan sa no wo wutime wo ada wo ya na wo ye wo adoren ukuru ja ho koda bonti kodi obi kwasia no de onko report ma wase wo so mfaso anka wo ye wo ma me kura jimi ametra nche anhwe abuwa bi ba se wudi ndi tiwa wo wonta fote ase wodi mu asem to wa mame me to wa ase wa bisa ko so ni sikani twempra na sikani nam so wo sikani to timi bo obi apa ama ne yeye na onye obi anu suni fa so di se tiwa na waje on contract on sa belewos obi a wa wo busome mi ansa o ma nkora o manketo akasiduro a o ma no matoro si ababra bonya bona nko afiri bi ho betene bi ho odwa me on ni pakai anu tuma now cause say this time around omo mu ben mpo na push here to talk yeah of course now small obi no me di matema now small sa coffee bag to sender na ho sa potokura asiafo yake anu tuma mo mpo yake anu tuma mo mpe ho sa belewos asia ho sa tete poki na robo ma yete anu no aboa so ni mfaso se tiwa na tiwa ne de presta ta kuro so presta tari kuro azu ani munyam ten no abrabo no say on also hwawudiem na bawodie hwawudiem hwawoyam kom hwadamutwa wotim ane abeku a na kotena obi so ane bra wo bre ane enum ni duabo di wachi waka nkrofo nsema di wachi afede wo tan ne baje me mo pa anya wa me fa blem ni ma anya wa anya wa obi ne onim de oso ye so onim de oso ye na ogidie wo bi mu a kashi will never do that. I'm tired of this. And you have been saying Jessica Manaka, Majamanaka, Matia Nyansafo Kasa, a Jamanaka, because we'll be free, be able to catch them say,
Can promise them guys who numinansa. So numinansa party semia and in kama settle da. Obia san worker. Oba kura na efra. Otimika just say can promise numinansa to semia. Oba kura timika bi. Oh lucky. Oh. Things so much ankora bi na. O me jucha mempo masa. I'll give you 2 left and right. Aha, pay attention to you eso. No more akwaba. I share story number. Next part subscribe, like it, comment and share. Queen Vasti Foundation and Asamasna. Medij Medri S someone number 054 8302985. Ejumana atre. When you get Jankamo bro, Kakra Wabiano, Ayana Ebesoya, Nintiana or the Adom Kyei. One number now, Medica and boy 054 8302985. And a name Simacra.